Minister of Transport Sneha Bhalandhar today evaluated the construction of the bridge at Dwarksuid after cracks dappled on the concrete bridge. Mr. Dhar said that his motive for the evaluation is to make sure that the construction is done accurately so that the bridge will be ready by the month of February. The officers of the Transport Department and others were also present. Testing yang testing dengan ibarim ini kena bagi farm melongso bin habis mental libero tenekong ilek saya kini anda lah apply ke libero ni nantangin sa sedang mereka nikah balak dan itu imlak mensah kerja apa January we should be able to use this bridge that is our time ini obstacle dengan menurut existing bridge mana obstacle lah may balak menurut belum lah kata disikan if and things don't come banyak to be private lang. Tapi kalau lepas mereka sobat itu, aspek itu pada yang belum berhati putih muka dia ya kan ni bar melak menong exactly makan song proportion lebih kelak bantam clear kan. Tapi udah setiap government lagi nak hai jadi pun bagi my everything is under responsible. Imkran saya galut dan kami baik baik busuk. No question no expenditure. Kuat ban deploy kena baik baik ni niok banyak yang ku maju loh. Ini persang juga berpilih pilih dengan lalu ekstra pokat balak nambah inlak man play join dengan nambah pebak dengan sofa. Ini dia lah sedang menek dismantle maksim pori yang dismantle lah beda beli bridge. Ban assemble bridge itu maksimum kan tu ni cerita guys. Ini cuma dismantle kali dia try. One. Hanya kata harus berpilih persang ni orang itu step ploy apa cakap safe part. Kita start kuahi bat safety sama. 6 dia menangi bangsi bangin habli dulu ni minister bodon buron jong transport nomor ba kedai kamram ju iban pej yang ngi ki bai bu trok no ingin lek ban bu gi jing tho i dai ngai i pada ba ke jing klo jing i ban khmi ye gi kam gi jam ha kedai bu transport di mana hi yang i lipet no tak bridge hang tai ban le inspect no khnang ba kam gi jam kan kam speed up te ngai ku dai i bai la don la ki kli i la pej ye kam gi jam ka badai ka bentar ju i ban pej di nakliang jong Meghalaya Truckers Union ni kerpat ya ki para ibu truk di lebar berfaj pa dah dia ya ni smart ni ba ni dah problem ni kadang he yang dah dia bu ni kali semua ban dia bu hagi kom di badai kenang ba ki pai ba mo ki ba ya di kalirit ni kali he kim yo ya ki sok ki design sama ya